Pidai ka kentai, bat pibiang nadong sidong. Naduk gedor kadar, kerenyang denyot, bat pidan ru kasap. Pitrang man ak film, bat bano aktres. Kang ba, pin amyo dag basuk, lada pim, cooperate. Baru kibri kebetulan benta bat ki film industries, hakari, kilayo shock, na ka report, balap pelat ba, daga Kerala government, haubnai August, arjar upsaw. Ka report kadai sipang ka Malayalam film industry, ya ka baju kot ruka, Mollywood, kabudan hasorba kuci, daga jilla Kerala. Bantip kani ka report ka pencahaya ayu, ngin hak pai kindiat, syakisnem balalej. Haubnai February arjar katnyo, kat baka weka ketres bapong nam jong ka Mollywood katang syong hakakali jong ka minmiet lawan kansan kibriyo shiken huan bat kila pensange ya kakali jong ka kat baka ketres kala itu yuwei na kita kibriyo ubu kerteng usuni bat kala kali babalay bo ula pensange kansan ya kakali jong ka ula juba bat ong bo loyo quotation lani supari bale kumta supari kamut kajing thong pisa yaki runar bale kam runar persya inu Nangta kita kirunar kila lek tomet bat lek jubor ya kata ka aktres haka kali badang ya jongkahi. Tanggat ta kila ring video ru kat bagi dang lek ya kamrunar. Nangta kisabret ya ka hakmat yang jong wei director bapau nam ka Mollywood. Kani kjingjia kelapan par yang kriat ya berok kibriyo. Hadin kata la file FAR bat la kem bat chat sheet ya kita ginong lek runar bat la set jileki. Henry kakana kamkut tangkata. Kipulit lalak say lang baka siti usuni, bauto siya uway aktor, bat direktor baponam ka Mollywood, ubagartang udilip. Udilip ublasir supari, yakirunar banleas niya ka aktres hakakali jong ka. Lakem udilip daka special investigation team, jong ka Kerala Police. Nakaniyag jong jiya basutriyam kikintay bagantop yaki aktres, bat technician ka Mollywood, kilaseng niya ka Women in Cinema Collective, lani WCC, ban kersyan bat aiman siem ya ka aktres balasyam nanot. Kila karpat ru yu chief minister ka Kerala ban le AA syapang kijis niyo bodon haka Mollywood film industry. Ka Kerala government ka thungya committee bala kli da ka retired judge ka high court ka justice K. Hema. Kani ka committee kala jurib lang kumba arsnem nadu arjar khanyo hadu arjar ka kharnai ya kijis si bodon ha Mollywood. Kala jurib da bashim statement jongki aktor, actress, producer bat director ka Mollywood. Bata lumru ikisaki satar kum kidur ki video ki call records ki message bet kiwe kalapemi ik report kabak Hasan Spark page haga bala batay shibun ki kamjabo badon haka Malayalam film industry ka committee ka submit ik report syaka sarkar Kerala how December arjar ka khandai Henry ka sarkar kamsham na plat ba ik report wat la ka WCC ka apply da ka RTI ru Henry UPIO lani public information officer ka sarkar ulakan taj ban ay ka report ka WCC kalay kenduru ya ka Kerala State Women Commission ban kerpat ban pelat ya ka report. Haubna Julai arjar arposaw baga State Information Commission kala hukum badai ban pelat bet ya ka report daga baweng no ay kirteng jong ki ba ay statement ban yada ya ka privacy jongki. Don pat ki film producer ki ba file petition High Court ban amsya pelat bet ba ya ka report. Henry ka High Court kala kantat ya ka petition. Kumta haka kanday tarik August arjar ofsaw la pelat peba ek report belatip kumka Hema report. Ka Hema report kalapan pau peba ek jingjebo ka Malayalam film industry haka ba kala don shibun ka jingne ben bat jingsha shim gabu ya kikintay ha Mollywood film industry. Nalor ki kamjabo kumka couch casting ki hab ya penru ya laga long brio wan brio tang banyo ban up film haka film industry. Hadin belapau penengkau ke jingjia ha Mollywood, bon ki film industry, kum na Bollywood, bat Tollywood ru, kila kerpat, ya ka sarkar, baka de bantau komiti, lem nam tajongki, ban jurip ya kum kita ki kamjabo, balajia ha po Mollywood film industry. Ka Hema komiti report, kala perkendit bendi boro ha ka film industry. Ka film industry ha meglea, kadang day ka badang rit, bat danglung, bat ka badang light na ki jabo. Kadai, kalat ikisamla bat pen i la kasap kalong kalat yo kam yo jam baru ban kamay na bat burom ngidi ban long adakar yo ka just new kum hakiwi ki film industry
kanyo rung hasil long film industry ru. Kumle shibu ni ka po jong pi kinong pen ya kani ka video. Bat semua ban like, comment, bat subscribe ya ka channel. Kumle shibuan.